کنگره دموکراتیک اگلان هده که او هفپارین و انسیاتیفا لیلا گوین مافداره دوی تجرید رابه آوا گیرن. کنفرانس اولکاری لباجر مونیخ لبر پلانین دولتا ترکیه داگیرکرنا سوریه رابون. فرانسا، آلمانیا، دانمارک و انگلیستان بانگا ترامپ آورگرتنا هم ولاتین خوین داعشی رد کرن. هیزن رزگاریا عفرینه لعفرین و عزازه سی چالکین بباندور پیگانین. سروک و جیگری پارلمنترین باشوری کردستانی دمکی هاتن هلبجارتن. جنابان نوچان یارونه تیوی دما خوش ببینرین هیجا ما بسر نوچین خود دست پیکرن هاجی برفره نوچین مین دانیه واری. هف سروکا کجدل لیلا گوین جه هشت مجدار سال 2018 و جبوش کاندنا تجرید کرنا لسر بر اجلان ده برخودان ده چالکیا لیلا گوین در روژا صدوسیان ده کمله مافی مروان یا شاخی آمده بانک له هر کسی کرکو جبور را کرنا تجرید او بجه آنینا داخوازین چالکیران تیکه و ناوا لب او تفگری. هفسروکا کجد لیلا گوین جه 18 مجدار سال 2018 و جبو شکاندنا تجرید کنا ریبر اوجالان لبرخواده ده. لیلا گوین 103 روژن دو چالکیا گروا برشیبونه یا بی دمو بی دور و گرده یا. تندرستی گوین در روژا 918 ده گرام بو و اورا کرن نخوشخانه لیوی درمان کرن رد کر و دیسا و گریا مالا خواه و چالکیا خواه برزوام کر. شاخا کماله یا مافی مروان ایهاده یال آمده دربار آستان کرنا مافی خواه ایفاده کرنو خواه پیشاندانان لآوه یا خواه شاخ جبینه که چاپمنی یل دارخست. سروک شاخ ایهاده یال آمده عبدالله زیتون داخویانی خواندو گوته. پولیتیکه ینده سلادار یا سیاسی گوه خواه جبانگین آشیتی را کرده که ول سر زمینه که نجات پرستی ملیت پرستی و زایند پاریزی دشاشی خدا به اصراره. هفسروکا کجد لیلا گوین نوزیده سی گرتین دن لزیندان ترکیه جبورا کرنا تجیدال امراری کتن گراوه برچیبونه. آرمان جوان را کرنا تجیدال سر ریبر اوجلانه جبو وجی دوی اوجلان کاربا مافی خواب کار بینه. لآلیه کی دن اندامو ریبرین کماله یا مافی مروان ایهاده لسر گریوین برچیبونه ین جبو بداوی کرنا تجید کرنا ریبر اوجلان تکرن لنه باجاران چالکی و داخویانی دان چاپمنیه. چالکی لستانبول، ازمیر، انقره، آدانا، وان، مردین، مرسین، ایله و هاتای پیکاتن. چالکی بسلوگانا ببندنگ جیانه هاتل دارخستن. ده چالکیه ده داخویانی یک هداین. ده داخویانی ده هات ببیر خستنو که 12 سبات 2019 لشت گرتیگهان 321 گرتی برنگه که بی دم و بی دور و گرد دگره و برچیبونه دانه. ایهاده دیار کر بیکولین نوان این 3 سالین داوی مافگو و دمه تیبن پیکرن نکمی ین دما 12 ایلونه. کماله مافی مروان بویه که بانگل هر کسی کرکو جبو را کرنا تجید و بجه آنینا داخوازین چالگران تکو ناوا لوو تفگره. به بانگا کنگره دموکراتیک آگلان هدک و هفپارین و به تویلبونا گلک نونرین سازین دموکراتیک لو اوتلا تقسیم کمبون و انسیاتیفا لیلا گوین مافداره دوه تجید را به آوا کرن. چالکیا لگرکه لگه یا جبو پشتوانیا بارمان جا لیلا گوین را که 102 سان دست پیکری در روژا خویا دوی مینده. کنگره ساریا نافچا گرکه لگه بسلوگانا برحی برخوادنا زندانان امی تجریدی هلوشینن دو در روژا 102 یا چالکیا لیلا گوین ده کنه گره و برچیبونی ودا. شنی نافچا گرکه لگه چل آغا تلکوچر نونرین پارتیین سیاسی و اندامین جواکا سیویل تولی چالکیه بون. در روژا دویمین آچالکی ده هفسروکی دستیا هندرین آهریما جزیره کن آنبرکات کو سردانا چارا گران کراخوی و گود کمبونا ما فلسفه ریبر اجلان دیارده که او حتی راکرنا تجرید امیل برخوا بدن لالیه که دن جنین لطبقای نامه جلیلا گوین رشاندن جنان دنامه خوده اوها گوتن برخوادانات باندوری لهر کسی کریه ام بیدنگیا جان شرمزار دکن او امی حتی داویه تیکوشینا خواه دوام بکن هیجای ببرخستنه کو جنین لطبقای نامه بریا امیلیش گوین رشاندن
چالکین گروا برچبونین لباشوری کردستان جی دوام دکه برخوادنا ناصر یاز سی مه لپی خواهشت. چالکیا اندامین نورتیا هدپیا لباشوری کردستان ناصر یاز کت روژا خویا نوتی ده. هر کد چه ده آلیه تندرستی و فیزیکی ده روشا یاز گرانده به. هف سروکی نورتیا هدپیا باشوری کردستان آبتی که دیکلداری روشا یاز آخوی و گود یاخص درابون و رونشتنی ده زحمتیان دکشینه. حتی درنجا شوی جبر ایشا سری امیده نکاره رازه. دما رازنه ده پرزگیریکین جدی دیجی او جاران نکاره خو بکم. عابد ایکاتی گلداری مورال او جوش ناصر یاز جی گود ده آلیه باوری مورال او دلسوزیا بریبر آپوره ببریاره. دوه اندام مجلسا اشتاری فضیلت توکو لدیجی تجرید کرنا ریبر اوجران مهکه دگیروا برچی بونیا بیداوی او بدور و گرده سردانا ناصر یاز کرد. برخوادن استراسبورگ کو جهفده کانون 2018 دست بگیری بوین او باوریه که خورد در روژا خویا 64 ده جدما چارکی دست بگیری حتی نها جه گلک ولاتین جداین اوروپایی گلک پارتی سازی دزگه او پارلمنتران بجبو پشتوانی بری خوادن گل چارگران او سردانا وان کرنه سازین ایزیین لأوروپایی بانک له هر کر سیکرین کو تبلی چارکیا کو 21 سباتی لپیشیا آواهیا سیپیتی یار استراسبورگ بیلدار خستن ببن. چالکیا گراوا برچونیا بیدم او بیدور وگر آچارده کردستانی لستراسبورگ روژا 64 ده دومه و جارج سویده ریوبرین سازیان سردانا چالگران کرن. آلیان گوتن حتی داخوازین چالگران انجبو راکرنا تجریده بکنین جیان لما حرامه. یکسل کوچی بانگ لهر کسی کرکو به چالکیان بر خودانا لدیجی تجریده مزن بکن. چالکیا بیدم او بیدور وگر امام شیش آل گالار بریتانیای در روژا 64 مصطفی توسکان لدیسبورگ و یوسف ایبال باجار تورنتوی کانادای در روژا 37 دایه. ایبا تولی مشال تورنتو یال دیجی کمپلوی بو و دست نشان کرکو او حساب کمپلوگران پوچ بکن. چالکیا شوان اگوکلو و سلطان یگید لپایتخت آوستوریا ویانای در روژا 7 وشیار خلیل باجار نورنبرگ آلمانیا جید روژا 22 ده دومه. ریخستنین چپ کر این آلمانیا سردانا خلیل کرن و آنین زمان کو جبو آواگرنا رایا گشتی و دناوا چالکیان دبن. کردستانیان باجار ساراتوبه فدراسیون روسیایی به چالکیه که کمپلویا 15 سباته یال دجیری بر اوجلان پروتستو کرن و برخودرین گروین برچبونه استلاف کرن. لعالیه که دن جنان جسو 5 باجاران پایتخت برلینه پانیلک به مجارا ری و ری بازین گروه چنه ارگانیزه کر و پشگریدان لیلا گوون. هر وها گلک سازین ایزیدی این لأوروپایی بدا خویانیه که بانگ لهر کسی کرن کو تولی چالاکیا کو 21 سباته لپیشیا آواهیا سیپیتی یال استراسبورگ بیلدار خستن ببن. قناخ داویت نکرنا چتین داعش لباجوری که باخوز دوام دکه شروان قصد لباجوری که باخوز نقطه که نور رزگار کردن دوی کیجی صدی نود جهرمی جالی شروان قصد و هاتیه رزگار کردن. نوچگانین مجهرمی راگاندن که تواهی کولانین بخازیش دستی چتین داعش هاتن رزگار کردن او نهات چتل کوشه که بچوک دناو برا چمی فراتی او بخازی دا آسیمانه. هر وها فرماندارین قصد دلشیر حسی که دیار کرکو پشتی انیا باکور آب بوغازی هن تاخین نور رزگار کرنه نهاجی جسادی نود جهرمی رزگار بویم. دلشیر حسی که دست نشان کرکو شر دوام دکه او جته به تمامی دچمبری دنه. فرماندار دلشیر حسی که اشارت به هبونا سیویلان جکر او دیار کرکو جبر سیویلان جعالیه داعش و وکه مرتلین زندی تینه بکار آنین او ببالداری بپیش دکوین.
وبخوده هي شر جي هي شر هي داعش هناك باي خد نفس فيلاد بشاردي ناف مدنيات مخيمة شكرنا وام هيدي الواتخن جمو مدنية وان شاء الله نزيك امي خلاص بكن وامي مزجيلية بدن هفالك بشا وخدها ما داعش يعني عندك باي ابخو شر هي بس او شري جراني يقولوا تنهي بس هي داعش هي انا جبر فيك ام هيدي ليت خن جبر مدني هنا ومدني ام ناخذ الواخن جبوه فا مدنيه وبطريقه ام هيدي بيش كفن داعش جي هي فا الفيدر هي والفيدر يجي كتيت خطامي داوي فالفره وهناك داعش هي فيدري وخير فيدي هناك مدني هنا لا مدنيات خو بشارتنا ام ناخذ نقلكي يقولوا الوابخن جبر انه مدني نافات هنا مدنيات خلي وقت درعك يشخوره ام كارنا انا الواخن بس ام جوا مدنيه ام قلكي زوزو ام لوان اخر دو وقت که دا کو شری لدیجی هابونا چتین داعش ایدی بر به انجام و دچه هجمارا گرتین وانین لگلقاس دیجی که بر روجوی سروک امریکای دونالد ترامپ شری دابو که اگر ولاتین اروپا ولاتین خوین داعشی نبن اوی ورنبردان پشت آلمانیا دانمارک و انگلستان فرانسه جی بانگا ترامپ رد کرد. قوناغا داویاتو نکرنا داعشی بر به انجام بدچه. ده انجامات کوشینا شروانینی پکی یه پجی و قصده ده نیزی هزار چتین بیانی بساقی هاتنه گرتن. ریوبری خسر گلک جاران بانگ لولاتان کر که ولاتین خوار بگیرن و دادگه بکن. هری داوی جی سروک امریکا دونالد ترامپ بانگ لولاتین اروپایی کر که ولاتین خوین داعشی ور بگیرن و افشیاری دا. اگر هون ولاتین خو نبن آلترناتیو کدن هیا او جی بردانا وانه. لبله او ناخوازن جاره کدن داعش لأوروپای بلاوه با. تکلداری مجاره برسوک ارینیش ولات نافبوری در نکد. وزیر عدالت فرانسا نیکول بلوب جه تلویزیون فرانس دوره دیار کر که ولات ویجه بو بانگا ترامپ هینا تدبیر نگرتنه و هاگود. ددما وکشاندن امریکای ده روشک جیوپولیتیک آنو هیا. ددمان هاده ام سیاست خواه ناگوهرینن. دوی قوناغی ده فرانسا ده خوازن ترامپ پیک ناینه. ده همان دمه ده وزارت کار درویا آلمان ده خویانی کنویسکی وشاند. ده داخویانی وزارت ده افتشتی گوتن لسوریه نونرتیک وان آفرمینینه لوما آگاهین زلال سر ولاتین آلمانیین لهرمینه تننه. هن آگاهی ده بیجن ولاتین مالگرتی گهینه لی امنکارن بریا چافکانین خواه پشت راست بکن. اف داخویانی وزارت وکارت کرن جدا خوازا ترامپ را تیدیتن. هر وها نرازی بونک جد دنیمارکای جهاد. برپرسیار کار دروه یه سروک وزیر دنیمارک آسروب جسن گوت او مروفن هری مترسیدار ین لدنیاینا اموان ناخوازن. انگلترا کوناوی ویجی دناوا اخفتنا ترامپ را در باس بوبو بیدنگ نما. وزیر کار هندور ساجد جاوید تکلداری ولاتیا انگلیز سهن میما بیگم آدناوا داعش دبو و داخوازا وگری کربو گوت او بگم و داعشیندن ناخوازن. کسانا بوری بترکاندنا انگلیستانی و تبلیبونا لناوا داعشه هیرسا خواه لدجی ولات خواه نیشاندایه. اگر تدستک دابر خستنا تروری یا لدروی ولاد دمجارا اصلا کرنا وگراته ده و اتفاقارا من نبا. بروواجی و وزیر عدالتی انگلیز داوید گاوکا دازانین کو اویک لدجی دستورا بنگهینه کو پیشی لوگرا ولاتی که انگلیز و ورگرتن و هاگود. نابکو اموالاتین خو به دولت بهیلن نخو و پرسگریکا قانونی درکوه. حکومت آلمانیا دبیجه کو آگاهی وان جه ولاتین وانین لسورین کدناوا داعشی ده تنیه لبل ولاتین وی بانک لحکومت خواد دکن کوان وگرینن جنک آلمانیا کو دناوا چتین داعشی ده بو دسپیکی لهفکاریا کدنابرا وان و دولتا ترکیه ده مکورهات پشترجی بانک لحکومت آلمانیا دکه کو ویج سوریه ببا آلمانیا. نحن للباغوس صار 5 أيام. دو وقت که دکو آلمانیا دبیجه آگاهی وان لسر ولاتین آلمان لسوری تننه مهفبینک بجنک آلمانی را کر. جنا آلمانیا کو نخواست ناو خوش کره بگه 4 سال و 3 ماهند ناوا چتین داعش دمایا. و دمه هفجینوی آلمانی با ارمانجا تولیبونا ناوا داعش بخورتین سوری. نها پشتی زده 4 سالان لکامپا هوله توی بصدان جنین میناوی دمینه. جاءنا نحن للباغوس صار 5 أيام. از او شریک اوخه هر دو آلمانینه. پشتی ام جبا غوزی در کتن
ev demek em milkampêne. Hevjînê min jî Alman e. Em nizanin wê rew çawa bibe, em tiştekî nizanin. أو ودعنا أو كيف نحن لا أدري شيء. Jina Alman balê dikşîne ser çawaniya derbasbûna ji Sûrî re û careke din hevkariya dewleta Tirk bi Daişê re eşkere dike. Jina mijara gotinê dibêje ku ew di ser sînorê Tirkiye bi awayekî hêsan derbasî Sûrî bûn. أول شيء من الألمان إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا. Em di ser Tirkiye re derbasî Sûriye bûn. Em beriya 4 sal û 3 mehan destpêkê hatin Tirkiye û di Tirkiye re derbasî Sûriye bûn. Wê demê rewşna wiha bû, derbasbûna Sûriye pir hêsan bû. Em wê demê nerûgirtî bûn û em hatin. Di wextekê de ku êdî hebûna Daişê ya çekdarî ber bitûnebûnê ve diçe, çete daxwaza vegeral welatê xwe dikin. Jina Alman jî bang li welatê xwe dike ku wê ji vir bibin. نحن خلص نحن نريد إلى بيتنا إلى بيوتنا. Em niha dixwazin vegerin welatê xwe. Em nema dixwazin li Sûriyê bimînin. Daeş destpêkê ji ma muhaciran ên biyanîn ra baş bû. Lê piştî hevjînê min di dilê xwe dana xweş bû, nikarîbû tevlî şer bibe. Rewşa me zehmet bû. Digotin tu nikare here şer. ما أنا أول شيء بعدين جوزي كانت ما بشغله. Mîna vê jinê bi hezaran jinên biyanî yên di nava Daişê de di çarçoveya têkoşîna şervanên Qesedê de li Bakurê Sûrî ne. Lê belê niha ew bûne barekî giran li ser rêveberiya Xweser. Ji lewra bangên wergirtina welatiyên xwe li dewletan dikin. برپرسی کمیته پیوندین دیپلماتیک یا تفگیر اجواق دموکراتیک تف دمی آلدار خلیل تکلداری پیواجوه پشتی تکبرنا چتین داعش ج آژانس فرانس پرسی را آخوی خلیل همبری گفین داگرکریا ترکیه ین لسر هرمی بانک لولاتین اوروپای کرد کو سوزین دانه گلی کرد ین لروش آوا بجبینن جبو مشاره پاراسنا سنوری دنابرا باکوری سوری و ترکیه دجی خلیل اف نشاندا هیزکه پاراستنا آشتی یا گریدای نتوین یک بوی دکاره لهرمی بجبه. برپرسی کمیته پیوندین دیپلماتیک تف دمی آلدار خلیل جبو هن هفدیتنان لأوروپاییه. خلیل لپایتخت فرانسای پاریسه تکلداری روشا روجاوا و هرمین باکور روجلادی سوری برسف دا پرسن اجانس فرانس پریس آفپی. درباره پیواجوی وکشینا امریکا جی سوری و گفن داگرکریین دولتا ترک آلدار خلیل وها گوت. اگر دولتین اوروپایی سوزندانه کردین روجاوا بجهنینن، اوی ورواته هکو بتمامی دست جهفکارین خبردانه. به تایبەت فرانسا دکاره لسر آستانه توین یک بویی بکوینا و تفگره دا که هرمکه پاراستن دناورا ما و سینور دولتا ترک دوره آوا کرن. وکت زانین میناکن فیه که لجیهان جی چه بونه. چاوا که دناورا لبنان و اسرائیل دهات کرن، هزه پاراستن آشتی یا گریدای نتوین یک بویی دکاره لحرما مجی بجبه به. اگر سوزندانه پیک نینن و دم کرد نبی الترناتیون و جبو پاراستن سینورین خواه اویل گل ریو بریا شامل هف بکن. آلدار خلیل تقص کرد که اگر دیالوگ آوان لگل شامی پیک ورجی او تجاری دست پروژه ریوبریا خسر برندن و هادوام کرد. ام ببریارن که دست کفتین خواه بپارزن جبو وی اکیجی یا پیویز چه به وی وره کرن. هیزن رزگاری عفرینی لنافچه بلبل او جندریسین عفرینی او لگنده کل جبرینی عزازی لدشی چتین دولتا ترکیه داگر کرد چارکیین بباندور پیکانین. هیزن رزگاری عفرینی تکلداری چارکی داقوینی یک نویسکی وشاند لگوریوی هفته ثبات هیزن رزگاری عفرینی لنافچه بلبل عفرینی لدش وسایتی که دوریا کل لشکر او چتین دولتا ترکیه داگر کرد تیده بون چارکی سابوتاژ جیل دارخستن. ده انجام چارکی ده لشکرک او دوچته بگیرانی بریندار بون. همان روژه لنافچه جندریسی عفرینی لدش باررگه که کماچتین نوردین زنکی چارکی سابوتاژی هاتل دارخستن. ده انجام چارکی ده لگل کو گلک چته مرنجی لسر هجمارا وان آگاهیین زلال نهاتن بدست خستن. لالیه کدن هفته ثباتی شروانین هیزین رزگاری عفرینی لگونده کل جبرینی عزازی لدیجی باررگه که کماچتین بناوی جبهل شامیه چالکی سابوتاژی لدار خستن. ده انجام چالکی ده جته بناوی عمر الجاسم هاته کشتن او جته بناوی محمود العلیجی بریندار بوم.
Navenda ragandin û çapemeniya YPG bi daxuyaniyeke nivîskî nasnameya hevde cangurên azadiyê ku di berxwedana serdemê ya li Efrînê de şehîd bibûn eşkere kir. Navenda rakandin û çapemeniya YPG bi daxuyaniyeke nivîskî nasnameya hevde şervanan ku di berxwedana serdemê Efrînê de şehîd bûne eşkere kir. Navendê di daxuyaniya xwe de wiha got di berxwedana serdemê Efrînê de şerekî li hingî ya bi mehan dirêj kir derket holê. Hevde şervanên me di vê berxwedana dîrokî de bi sekina xwe bûn sembolên berxwedana serdemê. YPG sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û soza şopandina rêya şehîdan nû kir. Nasnameyên şehîdan wiha ne. Omer Sîdo bi nasnav Amed Efrîn li Efrînê ji dayîk bûye 16 Adara 2018 li navçeya Radyoya Efrînê şehîd bû. Niştîman hemkaro bi nasnav Arîn Gabar li Efrînê ji dayîk bûye 22 Sibata 2018 li navçeya Bilbilê gundê Elî Caroya Efrînê şehîd bû. Serbest Berazî bi nasnav Can Polat Berazî li Efrînê ji dayîk bûye 23 Sibata 2018 li navçeya Radyo gundê Masekaya Efrînê şehîd bû. Yasmîn Xalûta bi nasnav Çarçela Qindîl li Efrînê ji dayîk bûye 7 Adara 2018 li navçeya Cindirêsê gundê Miskajorîn ya Efrînê şehîd bû. Ferzende Slêman bi nasnav Çekdar Amanos li Efrînê ji dayîk bûye 27 Çilêya 2018 li navçeya Radyo gundê Quda ya Efrînê şehîd bû. Zehîda Qedî Belben bi nasnav Delîla Rojava li Efrînê ji dayîk bûye 7 an 8 Adara 2018 li navçeya Cindirêsê ya Efrînê şehîd bû. Abdurrahman Elî bi nasnav Dilşêr Heleb li Efrînê ji dayîk bûye 16 Adara 2018 li navçeya Radyoya Efrînê şehîd bû. Haşim Haşim bi nasnav Elîşêr Mordem li Efrînê ji dayîk bûye 7 Adara 2018 li gundê Çeqmaqa ya navçeya Radyoya Efrînê şehîd bû. Hemza Reşo bi nasnav Hawar Efrîn li Efrînê ji dayîk bûye 13 Sibata 2018 li gundê Doraqiliya navçeya Şeraya Efrînê şehîd bû. Stêrvan Mustafa bi nasnav Hewlêr Bahoz li Efrînê ji dayîk bûye 11 Adara 2018 li gundê Qaşa navçeya Bilbilê ya Efrînê şehîd bû. Cumana Berekat bi nasnav Hîraçiya li Helebê ji dayîk bûye 10 Adara 2018 li gundê Bîbaka ya navçeya Bilbilê ya Efrînê şehîd bû. Abdullah Mihemed bi nasnav Karker Amanos li Efrînê ji dayîk bûye 3 Adara 2018 li gundê Baflûnê ya navçeya Şeraya Efrînê şehîd bû. Mihemed Osman bi nasnav Mazlûm Dogan li Helebê ji dayîk bûye 2 Adara 2018 li navçeya Cindirêsê ya Efrînê şehîd bû. Kemal Reşîd bi nasnav Qehreman Firat li Efrînê ji dayîk bûye 10 Sibata 2018 li gundê Quda ya navçeya Radyoya Efrînê şehîd bû. Fatma Mihemed bi nasnav Rojşehba li Şehbayê ji dayîk bûye 26 an 27 Sibata 2018 li gundê Senarê ya navçeya Şîyê ya Efrînê şehîd bû. Mihemed Emîn bi nasnav Sîpan Efrîn li Efrînê ji dayîk bûye 7 Adara 2018 li navçeya Cindirêsê ya Efrînê şehîd bû. û Elî Xelîçko bi nasnav Tîmaf Efrîn li Efrînê ji dayîk bûye 16 Sibata 2018 li navçeya Radyoya Efrînê şehîd bû. Li Herêma Şehba îro merasîmeke girseyê ji bo hevde cangurên azadiyê ku di berxwedana serdemê û şervaneke YPG ku di qonaxa dawiya pêngava bagera Cizîrê de şehîd bibûn hate lidarxistin. Her wiha li tebqa û Reqê jî 6 cangurên azadiyê ku di qonaxa dawiya pêngava bagera Cizîrê de şehîd bûne bi merasîmên cuda hatin oxorkirin. Meclisa Malbatên Şehîdan a Herêma Efrînê bi merasîmekê nasnameya hevde şervanên ku di berxwedana serdemê de û şervanek YPG ku di pêngava bagera Cizîrê de şehîd bûne eşkere kir. Bi hezaran şeniyên Efrîn, Şehba û endamên saziyên civaka sivîl tevdî merasîmê bûn. Di merasîmê de kesên axivîn diyar kirin ku dê çeteyên artêşa Tirka dagirker ji Efrînê bên tînekirin weka çawa Daeş li Sûriyê têk çû. Berxwedan ku bi rihê şehîdên azadiyê pêk hat dê bigihêjin azadiyê. Her wiha di merasîmê de nasnameya şervanek YPG ku di qonaxa tinekirina çeteyên Daişê de şehîd bûye jî hat eşkere kirin.
الطبقة جي مراسم شهيدان هبون شروان قصد رشيد الطبقة دقونا غداوية بينغافا باقرة جزيرة الشهيد بو بالصدان جشيني النافچين طبقة الجرنية ومنصورة جنازة الشهيد رشيد طبقة لنخوشخانة طبقة وطني ورگرتن او بكاروانكي بربگورستان الشهيدان وكتن ري لگورستان پشتی مراسم لشکری لسرناو قصده مجلس زاگونساز الطبقه و مجلس مالبات شهیدان خفتن هاتن کرن کسنا خوین سرساغیج مالبات شهید را خستن و گوتن شروان قصده یاکو خاک و مروف جی ترورا داعش رزگار کرن بسایه فداکارین وان نها آرامی لحریم هیا دداویا مراسم ده گرسه گل جنازه شهیدان دناوا سلوگان ده سپارتن آخه شروان قصد أحمد الرجب بن أصناف كاوا فواز الكلاح بن أصناف جودي عبيد إبراهيم بن أصناف دجوار عبد الله كرم بن أصناف عبود الدباخ وإبراهيم الشوام بن أصناف شيارد قونا غداوية بينغا وباقرة جزيرة الشيبون شينين هرما كراما يا گندوار روشلات رقاي پشتی جنازه شروان قصد جناوندا مالباتن شهيدان ورگرتن او بربگورستان شهيد سيف دار وكتن ري لگورستان پشتی مراسم لشکری و خفتنان گرسه گل جنازه شهیدان دناوا سلوگان و تلیلین دایکان ده سپارتن آخه لشهبایی به هزاران مالبات افرینیان هنه هر مالباتک جی خودی چیروکه که لی همو جی هیوی آوان آسرکه او کو وگرن افرینی هرچندی زحمتین مالبات لغمان هنه جی لی زاروکین وید بیجن اوی وگرن او سردانا گورا باوی خواه یه شهید بکن. اف هرش زاروک به باون سدمجی دولتا ترک آداگر کره ناو باو لقمان بو بالکشکو ناو ویلاو که یک سالی جی لقمانه جه تایبتمندین کردانه سندی کرنا ناوانه لورا خوشک و براین وی جرد بیجن باو نوفي من محمد شيخ حيدر وبوفكي مجي الشهيدة نوفي جندل لقمانة نوفي حركة جودي زغرسة وبشتي بوفكي ما بركي ما تشيكه ما نوف كري لقمان سا نوفي بوفكي من وخوكني ما ويتشيك بوندا كان بابا اف مالبت لكامبا سردم آشاه باينه او جمينا بحزاران مالبات دن جبر هوفيتيا دولتا ترك جعفريني دركاتنا اف لاوگ تام دما ایریشن دولتا ترک آداگر کر هاتیه دنه چاوین خال سردنگی توب و بالافرین دولتا ترک وکریه هذا ابني بدل ما يجي على صوت الله أكبر يسمع أذان يسمع أي شيء طلع على صوت الضرب على صوت القذائف لاوی من چاوی خال سر توب و تبنگی دولتا ترک آداگر کر وکر لاوی من مینا بصدان زاروکین دن این عفرینینه گلک زاروک بون قربانا ایریشن دولتا ترک از جا اردوغان رد بیجم عفرین نه ادلبه کتو ورداگر بکه کی جان روش به امی وگرن عفرین ناسنمه یاوی کردیه و یا عفرینیایه از جارک دن زاروکین خواب بم گورستان شهید سیدو داکو گورا باوی خویا شهید زیارت بکن أملنا أنه نرجع عليها نرجع نرمم مقابرنا نرجع على قازقلي أخذ أولادي يزوروا قبر أبوهم قازقلي قبر الشهيد هرچندی زور و زحمتیان دبینن جی لبله هیویا وگر العفرینی قطناکن جبو وگر جی پروژه عثمان هنه اف نرگز جبو العفرینی لسر گورا باو خوادینه چاندیه نویم عثمان و مریحانک معظن کر معناها هرم سر دربه بافکی خو قازقلی ریحان سر بچینم باو وانزاروکان جی شروانی پگی بو 28 جوت ماه 2017 بگوله ارتشا ترک آداگر کرد لگونده ایسکا شهید بو دولتا ترک جبو داگرکرنا باکور و روشلات سوری هیوی آخوا به گلک هیزین جهانی و گریدا جبو ویجی یا دستی ویتی دیکه هری داوی به هیوی آخوا اوی کاربه وی پلان آخوا دبن ناوی آواکرنا هری ما اوله اری بکه بجداری کنفرانسا اولکاری یا لباجری منوخه بو لی خویای کو دولتا ترکیه جوی کنفرانسی جی دزدواله وگریا لو ما هیزین جهانی اشکره لهمبری آواکرنا هریمه که اوله آدبن کنترولا دولتا ترکیه داگرکریه ده رد گرن.
Li bajarê Almanyayê Münîxê bi tevlîbûna hêzên cîhanî konferansa wlekariyê hat darxistin. Vê careyek ji mijarên serekên konferansê alozya li Sûrî bû. Lê ew jî mîna civînên beriya niha ên li Cinêv, Astana û Sûçî bê encaman. Dewleta Tirk a li ser asta Wezareta Parastin û Mîtê beşdarî konferansê bû, bihêvî bû ku ew ê desteka ji bo dagirkirina Bakur û Rojelatê Sûrî bigire. Lewma tevahiya sê rojên konferansê, hemû hewldanên aliyê Tirk ji bo erêkirina avakirina herêma bi ewle dibin kontrola wan de bûn. Wezîrê Parastinê Tirk Hulusê Akhar dibin navê ewlekariyê de xwest ku hêza wan a bi dirêjahiya 440 kilometre û bi kûrahiya 40 kilometre li nava axa Sûrî bicê bibin. Akhar ê eşkere hebûna Cebhetul Nusra û komên din ên çetel Idlibê di parêzer ragihand ku yekane armanca wan turnekirina YPG ye. Wezîrê ku dewleta wî Cerablos Bab Ezzaz û Efrîn dagirkirine iddia kir ku ew li dijî parçekirina axa Sûrî ne. Weke encam jî, ev hemû hewldanên ji bo rewakirina dagirkirina Sûrî û kuştina Kurdan bê encaman. Di serî de Amerîka, Rusya, welatên Ewropayê hemabêjin hemû hêzên beşdarî konferansê bûn li dijî daxwaza dewleta Tirk helwest nîşandan. Sedema vê yekê jî ew e ku Amerîka û welatên Ewropa baş dizanin yekane armanca Tirkiye ji vê planeyê êrîşa li dijî hêzên Qesedê ye. Ji xwe piştî gefên Erdogan, Amerîka dewleta Tirk weke kujerê gelê Kurd diyar kir û li ser hev peyam dan ku ew ê destûrê nede êrîşa li dijî herêma Rojelatê Feratê. Amerîka li dijî plana dewleta Tirk dixwaze bi tevlîbûna hêzên Ewropî herêmekê ava bike. Lê welatên behsa wan tê kirin bê hebûna Amerîkayê nealîgirin ku bibin beşek ji vê planê û dixwazin ev yek bi biryara Konseya Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî were kirin. Tevî vê fikrê jî welatên Ewropayê eşkere li dijî ketina dewleta Tirk a nava axa Sûrî ne. Dewleta Tirkiye dagirkeriya ku ji bo dagirkirina Bakur û Roşilatê Sûrî ji derve piştevaniyê negir careke din gefa dagirkeriyê xwar. Serokkomarê Dewleta Tirkiye dagirker Erdogan îro di mitînga hilbijartina herêmiya partiya xwe li Bordorê de axivî. Erdogan di mitîngê de careke din gefa dagirkeriyê li ser xaka Bakur û Roşilatê Sûriyeyê xwar û got çi dibe bila bibe ew ê rê nedin li Bakur û Roşilatê Sûrî rêveberiyeke demokratîk were avakirin. Erdoganê ku min bijêre weke xemekê lê hatiye dîsan got ew ê bi ti awayî hebûneke demokratîk li Bakur û Roşilatê Sûriyê nepejirîn çi dibe bila bibe ew ê li dijî vê şer bikin. Daxiftina Erdogan de jê nakokên di navbera wan û Amerîkayê de û bi taybetî li ser mijara füzeyên S-400 jî xuya dike. Beriya Drojan cîgirê serokê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Mike Pence jî li ser kirîna çekan ji Rûsyayê gef li Tirkiyê xwarbû. Li bajarê Idlibê du teqîn pêk hatin de encamê de herî kim 13 kes mirin û bi dehan kes jî birîndar bûn. Li gurî çavdêriya Sûriya mafê mirovan hatiye ragandin ku li bajarê Idlibê du teqînên mezin bi erebên bombabarkirî pêk hatin. Di encama her du teqînan de herî kim 13 kes hatine kuştin. Her wiha zêdeyî 30 kes jî birîndar bûne û rewşa hinekan giran e. Li gurî ajansa Sputnikê navbera teqîna ewlî û ya duyemîn de 3 deqe hebû. Her du teqîn nêzîkî navenda sereke ya girêdayî çeteyên Heyhet Tehrîr Şam pêk hatiye. Hat tê payîn ku li wir civîneke serçeteyan jî pêk hatibû. Xebatên hilbijartina herêmî yên HDP bi nêzîkbûna Sûyekê Adarê re zêde dibin li Şirnex, Lihê û Wanê HDP ji bo hilbijartinê di nava tevgerê de ye. Rêçxistina HDP Şirnexê bi armanca hîn zêdetir xwe ji bo hilbijartina herêmî amade bike, her hefteyê wê bi tevlîbûna namzetên hevşaredariyan civînan bi gel re li dar bixe. Rojava serekiya civînê geşkirina xebatên taqan a her wiha têkildarî pêvajiyên piştî hilbijartinê bike ve pratîkê nêrîn û pêşniyarên gel wê werin girtin. HDP di çarçoveya xebatên hilbijartinê de li bajaroka Bajveremlî ya Slopyayê civîna danasîna namzetan li dar xist û li Elihê jî dikandar ziyaret kirin. Vekîlê HDP Hasan Özgüneş balkişan li ser gireva birçîbûnê û got divê aliyeke têkoşîna me li dijî tecrîdê be. Her wiha HDP li navçeya Sarayê û Elbaxyên Wanî jî bi girseyê bîroyên xwên hilbijartinê vekir. Li Şaxê û Bêgarayê jî xebatên hilbijartinê yên HDP dewam dike.
ایرو جوینا پارلمنتویا حریما باشوری کردستانی به بی آمده بونا ینکی هاته لدارخستن ده جوینی ده والا فرید وکی نامزتن پدکی بو سروکی دمکی پارلمنتوی هاته هلبجارتن و هر وها همین هورمی او منا قهوجیشی وکی جیگرین وی هاتن دیار کرن. ji pazdeyê Sibatê ve tê gotin wê civîna parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê di hijdê Sibatê de ango îro were li darxistin. Dihat payîn ku civîn di sehet 11 de were li darxistin. Lê ji ber nakokiya pedekê û yenekê civîn sehet 15 hate li darxistin. Fraksiyona Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê tevlî civînê nebûn. Hizbe Şuaya Kurdistanê wê Girtuwa İslamiya Kurdistanê beşdarî civîna parlamentoyê bûn. Her du aliyan deng ji bo desteya serokatiya parlamentoyê nedan. Komeleya İslamiya Kurdistanê jî beşdarî civînê bû, lê deng ji bo desteya serokatiya parlamentoyê nedan. Di civînê de seroka parlamento û cêgerên wê yên demkî hatin hilbijartin. Vala Ferîd ku namzeta pedekê bû, bi 64 dengan bû seroka demkiya parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê. Di beramber de jî namzetê newaya nû, ango nifşê nû Sîpan Amêdî 8 dengan bi dest xist. Hêmin hewramî jî ku namzetê pedekê bû, bi 68 dengan bû cîgirê seroka parlamentoyê. Ji Partiya Reform a Türkmanan, Muna Qehwecî jî bi 6 dengan bû cîgira duyem a seroka parlamentoyê. Li aliyê din Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê diyar kir ku wan bi awayê demkî namzet diyar kirine. Ji ber ku hatiye yek alîkirin ku serokatiya parlamentoyê para yenekê ye. Ew ê piştre vê wezîfeya serokatiya parlamentoyê ji yenekê re bihêlin. Aruzya Venezuela'yı her ku diçe kurtir dibe ji bo piştgiriya Nicolas Maduro gelek nûnerên tevgera ciwanan berê xwe dan Venezuela'yê Maduro ji bo neheşt 5 parlamenterên Ewropayê yên ji aliyê Guaido ve têne naskirin ji o alîgirên wê ne derbasî welat bibin. Nûnerên tevgerên ciwan yên çepgir ji çêl welatan ji bo beşdarî çalekiyên piştgiriya serok Nicolas Maduro bibin hatin Venezuela'yê. Berpirsekî Venezuelî derbarê vê hatinê de axifî wiha got. Hatin aşandeyên biyanî û namaze di rewşeka wiha de piştgiriyê didin me û dihêlin em hîs bikin ku em nebtenê ne û em dikarin di vê şerî de bi ser bikevin. Berpirs diyar kir ku hemû propagandayên Amerîkayên dibêjin em ji ber çîra dimirin derewin. Rast e, rewşa me zehmet e, lê tiştê ew dibêjin ji kûkê ve derewe. Li aliyekî din êvara şemiyê hikûmeta Venezuelî nehêşt ku 5 parlamenterên Ewropî derbasî Venezuelayê bibin ji ber ji aliyê Juan Guaido ve hatibûn vexwendin. Serokê şandeya Ewropî ya parlamentera Spanî, Stepan González Pons got em ji Venezuelayê hatin qewtandin û tu kesî ji me re sedemaveyekê diyar nekir. Guaido jî bersiv bi Twitterekê de wiha got. Şandeya Perlemaniya Ewropî bi destên rejîmeke ku aqilê wê roj bi roj winda dike hati qewtandin. Li aliyekî din jî Senatorê Amerîkî Marco Rubio gihîş bajarê Kokotayê Kolombiyayê ji bo planekê ji bo derbaskirina alîkariya Venezuelayê deyne. Bi serpereştiya Netewanyayê boyê her du aliyên şerkeriyên li Yemenê ji bo vekişîna Husyan ji bajarê Hudeydayê li hevkirin. Netewanyayê boy derbarê qonaxa yekemîna danûstandinên herî dawîn yên Yemen Yemenî de daxuyaniyek da. Li gorî daxuyaniyê piştî guftoguyên dirêj yên her du aliyan gihiştine li hevkirineke ku hêzên xwe belav bikin. Heta niha ti dem ji bo dananiya çeka nehatiye diyarkirin lê ji bo qonaxa duyemîn li hevkirin pêk hatiye. Hefteya bê ji bo qonaxa duyemîn wê alî li hevrûnên. Heta niha ev çar civîn li Yemenê ji bo heman mijarê têne li darxistin. Tê payîn ku Konsey Ewlekariya Roja Sêşemê wê civîneke ji bo rapora nûnerê Netewanyayê boyê Martin Gert li dar bixe. Hükümeta İsrail'e biryar da ku alîkariya salane ad de rêveberiya Filistînê rawestîne hükümetê îddia kir ku sedema vê biryarê ew e ku ev alîkarî li malbatên çekdarên Hamasê têne belavkirin. Hükümeta İsrail'e salane 138 milyar dolar pere dide rêveberiya Filistînê. Ofîsa Serokvezîrê İsrailê bi îddayê ku ev pere li malbatên çekdarên Hamasê û girtiyên wan têne belavkirin, biryar da ku êdî pereya nedin rêveberiyê. Berdevkî serokê rêveberiya Xweser a
فلسطینی نبیل ابو رادیان لهمبری و بریارین رازیبون نشانده او هلوستان نتانیاهو وکه دربیا لهمبری گلی فلسطینی بناف کرد. سرک وزیر فلسطینی رامی حمدالله جی دیار کرد که اف بریار تیواتیا را گهاندنا شر و تنکرنا ریو بریا فلسطینی. بریانها سروکی ریو بریا فلسطینی اشکره کری بکو او بشک جپرین کو تینه گرتن لمالباتین 6000 گرتیان بلاو دکن او گوتو بو اف یک برپرسیارتیا وان آ جواکیم. ریچ خستنا دادمندی او گشکرنی یا لیکورینا روشلات ناوین او باکوری افریقای جنتوین یک بوی او دولتین جانی خواست کم کجا کو امپراتوریا عثمانیان لدیجی ارمنیان کریه بفرمی ناز بکن. بردفکی ریچ خستنا دادمندی او گشکرنی ین لیکورینین روشلات ناوین او باکوری افریقای یا ناونده وی لقاهره زیدان القناعی جگوت کم کجا ترکیه یا لدیجی ارمنیان توانه که شرع او پیوسته نتوین یک بوی دوسیه که کمکوژیه وکه او زیانین کو گهشتنا مالباتین ونداهیان جی تفبیگره. 24 نیسان 1915 هنک جزانیارین ارمنیان جعالی امپراتوریا عثمانیان و لستانبول هاتن بدار وکرن او پشتی و دمی لدیش ارمنیان کمکوژیه که مزم پیک آنین. ده انجام کمکوژیه ده نیزی میلیون کو 500,000 ارمنی هاتن کشتن او نیزی میلیون که جی هاتن کجبر کرن. لکوبانی لگلک دوران زاروکین بچوک کو کار دکن تینه دیتن زاروکین کو جبر فقیری هجارتی او پیدا کرنا پاری نان خود خبتن هر وها زمان خوین لسر زاروکاتی جی درباز دکن هر وها دستیا پرورده جی بیجه کو اوی ددمک نیز ده بریارکی درباری وان ده در بیخن. عبدنا بربش عبدنا مالباتي خو عيش بكنا الفر بش قلنا سي معظم نتنه احمده لبدهان هوانين وی هنه به 10 سالی بریارکو ازی مالباتا خو خودی بکم داییه بلنگازی ریل پیشا زاروکان دگره کوفیری خاندنی ببن به وانتیلی نازک کاری هری زحمت دکن داکو هفته 3000 بدست بخن زاروکن کو خیال نوان تجهی وینه افرو شاوانه لغتنا فرع خالص شغلنا زي مالباتي خو قولي ما كنيسي ما كان مكتبه تعرف لکوبانی به دهان زاروک کاری زیده قوتا خود دکن اف دیارده جی هر کو دچه زیده تر دبه دویابو اف زاروک آنها لدبستان بانا لفرگه که گرم بانا فیری خاندن و نویساندن بانا لجبر روشا بلنگاز و خودی کرنا مالباته روشا به دهان زاروکین کوبانی اوه سازین پیوندیدار جی جبو وی روشه حتی نها تشتک جبو زاروکان نکریه دسته پرورده یا کوبانی دبیجه و تیکلداری مجاری بریاره که درخینه. انها پروژه مجی کام دگرنا احصایی شد کنه جبو وزارکانو ایکو علی مادی دا به علی معنوی به کوچی گرگ به امجوار بیک بینن و وگرنه دبستانی وانو. افروش لگلک دورین باکوری سوریه تدیتن و حتی نها جید دومه تفی کل هرمه هر پیک هاته یک بزمانی خود دخوینه دبستان پیمانگه زانینگه لسرانسری هرمه جی فکرینه. کنگره دموکراتیک آگلان هده که او هفپارین وی انسیاتیفا لیلا گوین مافداره دوی تجرید را به آوا کرن. کنفرانس اولکاری یا لباجر مونیخی لبر پلانین دولتا ترکیه داگر کرنا سوریه رابون. فرانسا، آلمانیا، دانمارک و انگلیستانی بانگا ترامپ آورگرتنا همولاتین نخوین داعشی رد کرن. هیزن رزگاریا عفرینه لعفرین و عزازه 3 چالکین به باندور پیگانین. سروک و جیگرین پارلمانترین باشوری کردستان یندمکی هاتن هلبجاردن. بربینرین هیجان نوچین میندانی واری لبر بداوی دبن و هم دبیجین حتی نوچین مینداویا روژه آنگو ساعت 11 ببینندران و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.